Muammar Al Gaddafi onyame nipa no ginidi and also for ginidi we are say prophet or ginidi na ye mea onyame be yi kire no yes o dai so remember mo alanku sabe nan enum nsia na o said that suma me be je ko no what times cannot dia be cheme ba bo nyame tuma yes sense so be Al Muammar Gaddafi yes of blessed memory no asma no me di maya fia gomiti apa ada tipi no me de ko Libya me man nkwa onyame nsuo ni yes na de ma me ni tem say o de to manim so be so onya king of kings yes sir and we say be say di ni awrade dia enye no brem skapa no brem skapa so at present be must no brem skapa that time no yes sir o kache no say be sha onu go this campaign pembra me we say that be anya enu enye ye onyame din king of kings no also open no so me sorry tia no ahene mu hine open the wire mami nyina da bi na kache nse no enu ye onyame din ahene mu hine ye awrade dia ya de mo onye yi because you kramoni ana on chiti so nyame amtumi njiri se ntoni frɛ awrade ana osoma frɛ Libya me ya beji nso ne omobo makwa sika bum ne de abrame hallelujah amen osofo o makwa mo bia fo nyame ni mu that's why we love you enu tire ye do won God is so God and only one and forever sika we nyina ya po na ti say one of this tena me say obi ya de nya time yes you know time say unim no kura no Gaddafi me ka kire no me ka kire Al Muammar Gaddafi me ka kire no yes sir so asunu nyina am ya bi jate yes sir me si masa efa no maudi oradi pibre ba me no be nya sem Faudina Muammar Al Gaddafi fainua odi anu na king of kings there the whole Africa onyame di ka take the whole world data yes ya di Africa de mo onye den enye ye ayefufo nyina hene no onyame wo yimi ama pacho oda su kura wo nye na okro me gira he oda su tina wo me sre ni me sre nse oda su kasa fa me yiri abetia kwa me koda to nse na so me ka zo mo ka betia ma Robert na dia no ka odi sai ya eno mu twan sese ya media kitu ma sorry oba no satan nyina sa de ma ye prophet na no mi se mo ye go be ma me na me o papa mi si ho ko fa ya mbe die di na so mo ntam koi it order for sanity o me ye ma onya moto o wodi ade ho prophet dia no ba ya no sa atama ma ye Muammar Al Gaddafi onyame ni pa no ginidi and also for ginidi we are say prophet or ginidi na ye mea onyame nsuo na ogidi yesu onyame be yi kire no yes o dai so so benya contrast in dia ade so oba be onyame Aburamu nsuo yes prophet onyame yi mi kire no osman mpani fo me no ba be home let us say ye no kre and son on one ka say dia kire ba me fie anadu 12:30 to 1 that's right if you piano